Singit Yilit HDR Lindo Padai Maheh Jonga Karno Gajingit Idangit Yakayit Sep Jonga Bat Karno Kiit Ya Ibapu Karni Piawan Ngarai Kuble Yipi Baro Rai Kuble Kerpang Yipi Baro Kini Islam Baleno Melayar Rika Bi Maheh Komuta Long Kershan Jogi Bagi Laya Penkre Yere Kam Yere election Raja Apulai Naru macam senam Bukanai April Bar Maheh long hi yang bapuk Nyenye terai sitom Bar dalam job Ngansa khot ke jengelang paipa Bar harata resmi Nganda kerku kerdo epi Bar nasa declare di kumu kertol Upanyale Yaka election MDC Halo kata pemrem balik pembela lagi renggalang berikut maheh bahaya bagi sedang no ya kakam wilayah buat kunjuru ya kesoyo konstituensi laipnya si pawa si kilo apapun dipedi maheh buat yang laipet yang kesoyo area buat khatra tuli di polling station. Soyong area, wabat kumu presiden jaga soyong area, bat kiwe di polling station. Ila IT bat yang ngarang lingkong, ngarang mud balai ile kumni, masuk lese hamno bertane, kadang beta kajikeli, bat habis syong. Di meeting apa ke circle, apa ke area, apa ke primary unit, lagi sambil prepare. Ila juang negatif, dalam kendu yang kendu kan yang bawa bro, kelabian. Baca orang aman lagi meeting ru jam circle. Kendu gerai bersih bawa kedai gerai bersih mangan. Berkunjung meeting bahagia boleh koi. Lakum terki melengno seselo hiong ba kipai ba apa kendu yang kendu bet ya bapuk bat kendu no garai besim bapuk kedai kesim kedai garai besim mangat. Hendai dah kelang mai. Ngasus tu bila si lalu dah krem dah buat play ne ikrem maya pada play dia masuk kompoi maheh ila IT ikam babur hangat masuk kia masuk dah mesir tapi kau ngadrum rynieng masuk tu boleh ulapan keret. Manong ipi yai maheh lam ong siu boleh kan bunyi sama. Terima lalu parlok apa punya turu. Yang kedua yang itu phone yang step kum tahu student ini Ustaz dakwah menin piwan celo, pile kumno. Damyo yang iPhone itu babola mana menin piwan celo. Ikwa pet banginya teristam, ba ikwa palat benjot hauni war ajar apply general election. Isu benar
Maheh anang ipi kumulakan naswara na ibriyo pusatar ubriyo sirbulangu sirbularay ulara ngaru anang ipi nangne kesni syakmat nganmu bat sirbularay ngan rice campaign. Ibla syu dagano no gania bui galiang atau poa. Beglai kata kalair, menilai tur, panggil ayat restom, na galiang gayeng, na galiang lupi, inakikam batunjuru na galiang lupi paipa, panggil asaki. Ya kata haralihi. Kecimpul pai bat besni, bat maheru atau besni porang sken, ilau ba ngayele election la arpusan lai posna, ngapa jui kecimpul puat katni, dene. Terkadang menang ipi, ini iwe iliang ngam ketok, Henry kimdangnya sudah gawe. Yang baik maheh ilah tymmen. Ni nakaliang sungi je parti nakaliang rynieng ni sibutan tak jingduan. Henry boleh berstart mynta peni syndon dapat smla. Kita perlu boleh mynta smla pelat. Ini pecah. Nom dah kapor, jemut perkat dah klik, tema ya keren. Nom dah kapor lagi. Nama keren. Jadi kapor par ada sisayo maheh. Lapur sihir. Bayi jangan kinangkit kam jangan parti lang mano bermi bujri nadir nek kata mai hadir baka parti telah propose kerteng dengan tu kopor nakaliak circle banmi iba Synshar Thabh baru le phone ये भाई पस्ते में नंगा इन्हों के कब क्या लोग किन्हीं नक्सोयों पे ग्राफी ये प्रति ये बात संचार शेष के लिए भी इलाने के प्रति में ये बात संचार इलाने में प्रति तो बापू तो नमाज के पस्यों पे नंगा ये भी किन्हीं भगवान पोषलो कि वो पत्ते पे शनि यहाँ दिखा पे बापू Mynshwa ada bagamla dengan papa, puk, tapi bagi yang manfaat baik dan puk dan lahir perkenesa kan manfaat ini baik bapu. Habis betul bersyarat geleng, bersetuju geleng bapu baik Synshar, Synshar baik bapu. Sehingga ini kamu mengalir, nakalian circle geleng, bersetuju, berpenitu, belakang kampung lainnya nakalian parti, aman lagi area nakalian berpenitu, yukalir lepas mai, balap persyaru, bawa dagwe kalian, lasan perung, bagi masuk dagwe, kanunu kania. Lasa pembi demi bangi lalai jeso pakapati NTP. Ngan bersyayu, try kila syai, lada keren di persen berbah jadi. Lai syai mata. Ni kamlen jeso re pakapati NTP. Ni len berthau. Ye kesorkar senoplan coalition government MDA 2. Ngan mengepi. Bagi nakalian circle ngalek, mempercayai geleng
Hamal lagi area. Bantara asal lagi mal lagi primary unit, sub unit. Nanong pi radeng kadang kapor. Kadang siap kapor. Dong mal ka unit ru ngan rumur. Nanong biru ba kapor pada dong maheh. Nalenjut Syaman lagi jaka bagil hagilong ye bilarun telah dan jete ye kula ye dan ki pasir bele sim dan shu mahe ye tu jete je kula dan pi mahe bishapin manopa dan pet yaka ngano ye pi yole sim mo bishapin kata ngano ye pi tu jete kula dan pi ngano sini tertib jangan ngan pendarut ya kah ngan persiapan pendarut ya kah ini keporu enam ipi maheh kumpul sedang ya kah awak nais pak kapufra ngaruh ganang pi ngaruh dan sedang mata ahaja apulai nganang dunaru haman kalian Henry ngarai sker banyak rombak nomor i kecik i kecik pi pai pa jom soyo konstruksi nganang lupai pi yoesi Kidan kiri romba bangayo padio berpun nepa dia kendu sinama nga kumle klet Mynshwa por dan len lampai maheh dapoi kepun si hajar si sniru dana juba banga punya keren si tegentaru herrei mata kesal kawan hap ni kakam hanga poi kepun pau hajar si sni lae bersih kepun Nanong ipi tapi mio macam ada mio keren yang mentah nanong ipi habupun paipa full lang yo balik full lang yo basios full lang tu driver jangan yo lesi yang sport mana keren meeting ring habupun amio macam pizza sushi ada full gini samlang habupun lang pernah di maheh ini beliau iba ita ipa iba ita ye hari ngajak beliau batunju apa ini nga kumiru kani dari bahar kai ngajak i wapi ai maheh imahe i pi der imahe mynta to ayam kata kajingi dengaru pinane kata kajingi dengaru mahe i dia pi ngano i pi ngana kajingi dia pi arsya but ngaga meeting hapolling toy imahe ilakren kintin masuk umui keren jangan Sedang bersih dengan hadir dalam kelan ini ngapek itu tu video. Tidak, omdang sebai, omdang bisa bantir yang kecil jauh baik. But ada dan dulu bersyak kelah yang kecil jauh baik de ingkong selamat. Kumara keren anong ipi kayin bat kami nasnam kurkhabat kayin kablaai stasiun jakri ipi paipa jadi amusan laifosnem ngaru nganum syakla ipi nakwa pula perkeren sama jahit beriu Satu kapor pada diskus si maheh. Bahkan
Kerana sebab kata DD, Direction of Development hat kapur pada yakin bahas election na kuah pula yakin bermain-main atau sekarang punya kata. Henry bentar no ipi, apa kerana ni, dah kadai kenal bersama no ipi. Bentar no ipi, man kuat ketika tarik. I personally feel that there is I personally feel that we are losing out in many ways. The last 5 years has been a dry spell in terms of development. There is a pause, there is a switch, there is a shift in the direction in terms of development in our state, and the same goes for my constituency. Menang ipinga perkelaan ni tin, saktian kasih, uknam jong karoi kapar. Ulapai syawai kum kinamui kemat jom ni kejelah ringkat hadir upaya barat kinam soyok di penjawab yang nan perelang begini ni emali bangi ni penpai kau kenam jom roi kapar syani kapar keberi hinyu berat jom Pin, kau pernah ngipi, waktu itu ki umat kijungi, bagi lajar, apa yang kelar dari maheh, wah kasih, pada election commission, larai, tarik bertempur pada kasih nyobot, itu ki umat kijungi, ni berkawan, syah orang lain, bah apa pun. Kemudian itu buat semua yang pendapat kerja kamera, dan pang kata kerja kerjaan nanti. Doa kita tiga dia tiga mana? Doa kita kerja kerjaan yang menganjot dan orang. Ayat kita kerja kerjaan kepada nadu dorong muslim berjumpa. Boleh ngasih nadu dorong muslim berjumpa. Baka bor pisaru kenumio panteru. Hai tiulie jopi. Tile kuta. Kangiri kitin ngin pertajam penyedia kepati dan para pi bagi nama